over to the miscommunication capling wrote the play debates of wrote the play he photo he in a picture sense ha guys ni really sasira mi gijik tan 30 days bang company ne kam mi gijik tan 1 day bang company ne misunderstand communication gap he really sai he with picture by he to think sangai ka in aju he in na to share sa nai baba how you and I can be a powerful person but shabli lag hai shakti le lag hai sang sakla jikaba number 1 point you must be calm jakaba itune nahi ning prurajine in every situation crisis shoulder play problem shoulder play gajibuli na ning laga sak shap anina na so sak rejine number 2 point ni kikla jaka number 2 point li move silently nana take high tam quick high nana mom shung ni chaka by action aina they believe in action aina sak shojili silently move on side number 3 li kikla jaka they move on time they walk on time adam jada mi jibaji jikha mi adam jada on sa ching ji adam jada wat ka sa gji ji maram li ji data ma di shida le le ga sa san sa ka san ji time to time needs so ya di shida gji ba ka ta le mai example sa dai tun ni na tiru ma ai gji adam tarani nan na cha mo mi bai le jang ni ma ko mi na mi ka thi le ka wa adam tarani mi cha ka na ma wa ni bai le yang done for everything jita da adam ati shu da le ji na na jita adam ati shu da no cha da le ka na hip hop from le la ga mi ni ji number 4 li talk less jacoba think twice before you speak you know think twice before you speak jacoba mi ka ji ta ba ya grammatically ma thai da comment sangai na ji ga ji ta bi na ba e tha da le da lan le wa da kisarak la if a physically strong sao with it sa da mudi think twice second thought ma le ji because about social you reap the kind no ka yo jina na 100 ji da a du ji no we am lena ringi malena ti ji powerful la kan ni bi ba second thought le ga du ji because about problem ma shock mai now da jam future le ga du ji number 5 li key number 5 li show respect ji treat people the way you want to be treated nana mili treat nani mina treat sang sang mai da nana mina treat sang show respect ji na show respect ma sa ga nani na mina respect ma sa mai ji nana mina respect sang mai nani ba sa do hong sang mai ji ma sa bai mai ji ne you must show respect ji ga ji li no value nahi no quality no status ji te ni ji wait number 6 li ki le ji ka number 6 li mi agali khachang sang rog laga nothing personal sala ka na makhuila yang nana mi agali sa khachang debate sa laga yonari nana realize sa laga you are wrong jilaga nana apologize ka sa hi hiva weakness meaning ni jo jikha mi jo khangza meaning ni jo but it's a sign of intelligence she like I meet me like I mean apologize salaga to move on side jo atumi they usually learn from their mistake atumi mistake ana atumi paningul ko shumi da zakai jidai ji number 70 anami tuji one of the healthiest habit he kilajiga nothing to take personal akali krejan sarno any form of discussion because discussion brings solution any form of discussion ji mean you can't understand personal mo kulak manager positive sala kai ne jithami ba positive sala kai ni ji personal sala kai mo kulak ni ji pa kwa siri da kam tha sakshi shwai mu tu sa la na kam tha shwai na positive ba na kulak ni da sai ji jithami nana are we in a point hangta ga hai ji nana ina sa da le ka na hi ka kat powerful shakti le ga mi aga ni ji yana question ba na aji mi ji da kla 不记得跟其他老师也可以进行很可爱的。